klasični situation, ne, da smo prišli v Bijeljino ob 2 točno, potem ko smo 1 uro zgubili na carini s temi papiri. Znači, ugostili su nas ko da smo kraljevi, ja im skidam kapu na tome, dočekalo nas je za jest u sobi. Znači, I to ćevapi. Ćevapi, znači gazda, organizator. Uglavnom, danes smo uspeli prespati tukaj v tem apartmaju. On je mini apartma z kopalnico, izhod je pa direkt v garažo. Nek sejem, je velika asfaltna površina, upam, da je taki asfalt, kot je tukaj spodaj. Misliš na stazi, da je tako? Pa ja, gled kak je asfalt. Ta asfalt je zero grip, no tire wear. Drugi dan driftanja, danes smo tukaj v Bijeljini. Jaz sem prva grupa za trening, čakamo na vrsti. Bokse imamo poleg tega parkinga, na katerem je narejena proga. Klaudija gre z mano, da vidi, kak gre proga. Midva si danes deliva avto. Na srečo so 2 trening grupe, tako da v bistvu samo se menjava, pa oba dva lahko voziva vsak po 2 uri treninga. Bor nam je rekel, da lahko menjam language pack nazaj na slovenskega. 3.7 gre not, 3.15 gre ven. Zato ker je ta 3.15 enostavno predolg. U prijevodu da ima savršenu snagu i da je div savršeno pogođen što se tiče omjera. Tako da može savršeno iskoristiti brzinu u kojoj je, ukratko. But only finding broken bones. I'm open board, in my mind I'm playing open chords. My flow is cold, need a cover like an overcoat. I'm sober stoned, on reality I overdosed. Step inside my brain and notice I ain't home alone. My dictionary contradicts with all the shit you carry. Old predictions say I'll never find a bitch to marry. But what they also say is Coley got the flow for days. Kill the vocal game, but I don't get a load of plays. Enough for the chats, enough for the likes, enough of all the poses with the cup full of Sprite. Don't you fucking tell me what's the popular type. I'ma do my thing until I run out of time. These days I've been surfing what you can't even know. But these waves bout to make you wish you came on the boat. I see straight but I cannot even steer on the road. Crashed into a wall while I was singing a song. Singing to myself like I have nothing to hold. Thinking about these lines as I'm walking down the road. Singing to myself as I light another joint. You could sing along, but you never heard this song. I want a couple of regular days, flows repetitive, elements change. No competitors, no comparison, ain't nobody gonna tell me to rate. The demons told me I better get paid. Kako si ti lud čovjek? Definitivno teški metal presni sej. Mislim ti ga ližeš gumom, ej. Zakaj si pa spust na gas? Rabna si biti na gasu.
si nekaj cvikala, edina sprememba, da ostaneš tu na gasu, ker si falila oni klip zaradi tega, pa šelo bila tam, ker si nekaj cincala. Moram prijetno, Ma zunaj, puščala. največ točk ima. Ja, ma to je bil joke. Isto manjko vsi klipi. Največ točk so rekli, največ... Cona ima največ. Ja, cona ima več kot klip, ampak vsi klipi ima isto točk. Joke je bil, ker je težko do njega priti. Zato, če imaš tam obilico kota, ga malo zmanjšaj, da prideš bolj široko. Drugače pa bravo. To je dobro. Mega, bravo. Pazi, ok. Samo za to aregom, ne rabiš se not voziti. Ja. Šestici, znači onako baš ga je, pošteno ga je onako udubio. Ne mogu vam sad otvoriti vrata pošto imam jednu ruku, ali baš ga onako spešto. Ali dobro, auto nije poprimio nikakav drugi udarac nego jedino taj prag, tako da auto što se tiče setapa i prednjeg trapa, zadnjeg trapa dobar. Ja, uglavnom ko se vsake toliko druži z influencerji, ne, bolj je v tvojem boksu pač gužva. Nisam to ja, ne, to je Cvajo bio. Ja sam ga Natjecanje uskoro kreće, točnije kvalifikacije. Zadovoljan, jesi? Jesam. Posebno sa vožnje od Klaudije. Da. Definitivno se slažem s tim, Klaudija se vozila savršeno, doslovno savršeno, zadnjih 8 krugova je ubijala. Znači, Danas nema pardona, stavili smo je na poloslik gume, široke, nizak pritisak, kao da je auto naštelamo za battle, tako da je auto, da, cijeli dan od početka treninga, od prvog kruga je u battle modu auto, tako da mora ona jednostavno dilat sa tom. s tim setupom. Da, i za sad ide odlično. Klaudija, čestitamo. Hvala. Stil dre na javnem eventu, to je pa kar vibe, ne? Da. Naš trening je bil uspešen, Klaudija tudi res dobro vozi, se prav ponosen na njo. Danes smo samo na semi slikih, zdaj smo probali še en par zestinotov in so držale presenetljivo dolgo, pa relativno dosti gripa. Ne bi bila to guma, ki bi jaz izbral za kako finalno borbo, je pa presenetila za dolgo življenjsko dobo napram Extremu ali pa Westlakeu. Avto je že videl boljše čase, ne? Ker danes je pridobil en velik udarec strani Adrija na treningu. Je rekel Adri, da je bila Klaudija prehitra, ne? Ampak jaz mislim, da je bil pač Adri prepočasen. Pol imamo tu razbit blatnik, ta luč fuč,
luč, pa ta blatnik je tudi uničen. Sva pa skupaj s Klaudijo uspela po prvih krogih treninga takoj skiniti traverzo pa odbijač. To je minus 10 kg na avtu, pa tudi preveč je poškodovana, da bi jo devali nazaj, ker pač enostavno šansa, da zaradi centrifugalne sile pa pospeškov med transitioni je pač vrže po progi in če se ti recimo odprejo vrata hauba, odpadajo kosi, si v bistvu diskvalificiran, če to ovira tvojega chaserja. In to je to. Evo ga, Erik je u redu iza debelog, debeli na hvale i onda nam to vidi Erik. Prolazi tačno tamo gdje treba. 78 bodova, ej. Svi drugi su najbolja, mislim, Antanasu sa 68, 67, 66. Ti si u prvom ranu ga skinuo i u drugom ranu si ga ostavio. Uglavnom, od teh 5 minuta imaš 1 minutu za mene. Još 1 minuta. Evo, danes sem bil prvi na kvalifikacijah, on je pa moj tekmec. Zdaj, nismo doskrat na srpskem prvenstvu, tako da ne poznamo vseh tekmovalcev. Predstavi se. Ja sam Miloš Jugo, dolazim iz Leskovca i početnik. Šta voziš? Vozim E46 2.5 turbo. 2.5 turbo, pa koliko je to snage? Pa 300. A koje gume koristiš? To su 260, ove srpske semije, a to je auto od Gorana Tešića uzeti. Aha. Da, to je taj. Uglavnom, on kaže da je kao početnik, pravi da je začetnik, na progi tega ni bilo videti, vozi se precej dobro. Ne znam zašto si se kvalificirao toliko loše, ali tokom dana što sam te gledao bio si dobar. Trema, Da, početnik, treseš se i sve. Dosta je u glavi u driftu, ne? Da, mnogo, najviše. Evo, blizu smo te minute, ajde idi pišat i vidimo se na startu. Vidimo se.
barem 3 dužine auta. Ok, Ako ne i znači... 4, znači ne moraš ići ono rož. Vrati ga kontinuirano i to je to. Dobro, hvala ti. Milenković će biti lider, a Janković... Odmah na početku nisu častili... Erik ide dalje. Woo! To, bravo. Bravo, momci! Bravo. To je to o čemu sam vam pričao. Mnogo je lakše biti napred, ali mnogo teže ispratiti vozača, to je vozačica u ovom slučaju ispred. I evo ovdje završetka drugog kruga. Da sačekamo... Ideš dalje! Ajde, ajde, ajde! Da, ajde! Nije uspeo Laslo da isprati. Da, ideš dalje, ajde! Slavija ide dalje! Bravo! 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 Fejlo je iza tebe! Ajmo, momci! To je to, stiso ga je. Dobar, bravo. Toma, svaka čast. Erik, sve jasno. Erik ide dalje i to je to. Erik Janković! Na startu, pa da čujemo koliko domaća publika prvo voli. Da vidimo sad, Klaudija riješila Vukovića! top 16, sad top 8. Uskoro će krenuti drugi krug, sudije su spremne i krećemo.
Dobar, sad ćemo vidjeti. Pazi voiceover. Nažalost se je Klaudija v chasu zašaltala. Od Vuka avto ima približno 150 konjev več od Klaudijinega in kljub temu je uspela ta gap proti koncu rana zmanjšati. Nažalost je bila njena napaka precej vidna in velika, ampak vseeno cool videti, da ima 36 toliko pejsa in da je Klaudija odvozila do konca ran. Ta drugi ran si je pa Vuk vzel presenetljivo dosti varnostne razdalje, tako da ni bil tako dominanten, kot bi pričakoval v tem battlu, sploh pa po veliki napaki Klaudije. Vseeno se tukaj Klaudijino tekmovanje zaključi za danes. Škoda, da nismo posneli tistih nekaj odličnih krogov na treningu, res je peljala, kot se spodobi. Tako da s temi izkušnjami in to predispozicijo dosti dobro naštelanega avta, tudi jaz komaj čakam, da jo vidim na naslednjem dogodku, pa da vidim, kako se bo odrezala. Da vidimo, ko ide v finale! Bravo! Bravo! Kakva vožnja, ej! Top! Drugi finalista koji će se boriti protiv Vuka Vukovića je Erik Marković! Savršeno! 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 Dobar izbor guma, bravo! Više spida nego on. Znam! Da, iznenađen. Vidio sam! On je imao 285 bez treke. Bravo! Bravo! A kako sad? Čestitam, dobro si ga ko majmu bananu. A, sad idemo mi. Imaju oni borbu za treće mjesto. Da. Ja se poprvo. Po tej top 4 borbi bi si samo pogledali na hitro par odsekov vožnje z E36. Tekom dneva sem avto delal več in več oprijema, hkrati sem pa pozabil, da ko bo sonce šlo dol, bo proga sama po sebi dobila več oprijema. Ne? In tekom dneva, ko je bilo sonce še dovolj visoko, je že avto izgubljal high angle mode. To pomeni, da avto na gasu ni hotel dobivati kota, ampak je izgubljal kot. To je ena specifična lastnost E36 zmetenja, o kateri ne bom preveč razglabljal v tem videu. Je pa razlog, zakaj so 36-ke tako hitre in tako nevarni avti na tekmovanjih, da še vedno po 30 letih lahko zmagujejo katerokoli tekmovanje v driftanju. V glavnem, zapomnite si, pomankanje high angle moda bo pomembno za kasnejšo analizo.
naše finaliste, pre nego što saznamo ko je pobednik prve runde DF Championsa za ovu godinu. SDC-a, potom idemo na Pro klasu. Aj. Zamolio bih vas samo da ne prilazite previše. Ajde. Pomaže mi ni to. Stavio koment. Jedan. Čekaj sa pekarima, ovo firimo. Evo, reci šta sad radimo. Evo, imamo marker, vidim. Ovako, može. Samo daj mi marker jer ga još uvijek nemam. Tražimo potpis, evo ide marker. Crveni. I to crveni. Je crveni, dobro. Uglavnom za sve koji ne znaju, ako pustiš Dormark, lijepo je da se onda potpišeš, da ostaje ta potpis ko neki dobar spomin na dobar battle na trkama drifta. Bravo. Bravo. Vidimo se u Mičnici. Gledamo se u Zagrebu. Da. Ova. To je bilo to od akcije v Bijeljini, to je bila prva runda SDC-a srpskega drift prvenstva. Ugoščeni smo bili kot kralji, vzdušje je fenomenalno, eno najboljših od vseh dogodkov, na katerih sem bil do zdaj. Všeč mi je tudi to, da je scena malo bolj divja, divjanje na predstavitvi voznikov, burnouti za zaključek dogodka. Lokacija je takšna, kot je, boksi na pesku, vse malo bolj divje, ampak tako domače, osnovano na zabavi, dobrem šovu za publiko in hkrati posvečeno voznikom, da se ti navozijo, da jim je omogočeno, da imajo dobre borbe. Tako da, mi smo se imeli mega, sigurno se vračamo na SDC, kdaj boste zvedeli v kratkem. Zdaj pa sledi še analiza finala. Finale je bila moja najslabša borba celega dneva in tudi to bo vidno na videu. Z glavnim sodnikom Milanom smo šli čez fotke iz ptičje perspektive in posnetke iz njihove perspektive, da smo prišli do dna, kje so bile moje napake. Nekaj sem jih opazil že sam skozi posnetke, nekaj jih je pa razložil on v sledečih posnetkih. Ovdje je Erik za clipping dobio 4, Vuk je dobio 2 što se tiče zone. Jasno. Što se tiče prvog. Sljedeći clipping point ili trojka. Vuk je dohvatio clipping, išao skroz široko, Erik je išao usko i rastojanje je prilično isto. Ne znam da li se slažete do sada sa objašnjenjem. Ja se slažem. Da.
Ovo je četvorka, što se tiče četvorke, Vuk ide šire na clipping, Erik ide uže na clipping i praćenje je prilično slično, ajde da kažem, dok je Erik ovde bliži, ovaj drugi deo je za Erika negde bolji što se tiče followera. Što se tiče ovog clippinga samo. Dalje dolazimo do zone, do druge zone, Vuk nešto dublje išao, mislim da je razlika bila 1 poen, jedan bod je bila razlika u dubini zone i ovde Vuk prati putanju, na većem rastojanju prati putanju lidera, dok Erik ide kao follower, ide uže i prilazi, ajde da kažem, ovaj Vuk. Tako da ovaj deo ovde bi sudio zbog razdaljine i zbog smanjenog ugla i unutrašnje putanje bi sudio 5-5. 4,5 clipping point, tu ste, pa što se mene tiče, isto odradili. Ono što možeš da primetiš u Vukovoj vožnji je da Vuk konstantno održava tvoj ugao, tvoju putanju, ali na većem rastojanju. Zato što jednostavno u određenom segmentu staze nije prišao dovoljno blizu i neće da stiče prednost smanjenjem ugla i kraćenjem staze. U ovom slučaju, po meni, njegova odluka bi trebala da bude da ostavi putanju, ali da blago smanji ugao da može da te stigne. To bi bilo ispravno po meni, ali ne kraćenjem staze, nego samo smanjenjem ugla na istoj putanji. Znači, na istoj putanji. To je ono što bi trebalo. Dok, na primer, ti si to odradio, ali si dosta uže išao. Ako vidiš na levoj fotografiji, dosta si uže išao i smanjio putanju i ugao. To bi bilo okej, samo da si ostao na njegovoj putanji. Da nisi išao toliko ugao. Ovde dolazimo, mislim da ste ovde čak isto vozili, on je ovde smanjio putanju, ostavio je ugao, ti si ovde isto smanjio putanju, ostavio si ugao, mislim da je ovo identično. To je ono što me Cvajo pitao da li si ovde kratio, ja sam nešto u glavi preračunao, rekao sam da, tu je kratio, ali nisi tu kratio. Faktički taj segment ispred njega i njegove kamere je bio identičan iz jednog i za drugog vozača. Tako da moja greška na stazi je to. Samo ovdje mi je Vuk puno više kratio nego Erik. Jeste, kratio. Pogledat ćemo snimka, kažem, znači jedan i drugi ste kratili. Ovaj deo staze je na Erikovoj strani, ajde tako da kažem. Prvi deo staze je bio na Vukovoj strani, ovaj je na Erikovoj strani. I ovaj poslednji clipping point, Vuk je išao plitko, ti si išao duboko, tu si ga dobio u poslednjem i na snimku ćemo vidjeti zašto si ti prišao ovoliko blizu, a zašto je ono ovoliko daleko. Tako da, što se tiče lead rana, kada sve pregledam i kada sve saberem, od prvog do zadnjeg po bodovima ispadne da Vuk ima 34 boda, ti imaš 26 bodova. Zbog lead rana. I to je sve proizišlo zbog, na primjer, ovog clippinga gde ga uopšte nisi dohvatio. Da, tu sam pogrešio na inicijaciji, to me koštalo praktički prvo trećinu staze. Da. Do inner klipa. Evo ovako, inicijacija, ko što sam rekao, dosta je dobar na inicijaciji ovde bio. I konstantan je ugao samog kretanja vozila followera, što je meni jako bitno. Znači, konstantan je ugao taj veliki, ovde ti blago smanjuješ ugao, da bi produžio zonu. To je taj moment i tu stičeš prednost. Gde on održava to rastojanje, nije smanjivao ugao, što je problem za njega. I generalno sa strane followera dosta likvidan, dosta, kako kažem, konstantan krug. Uglavnem do zdaj je lekcija ne prenagripati avta, sploh pa paziti na spremembo temperature okolice, da se ne zgodi to, da je avto tak nagripan, da si omejen s tem, kako ga lahko voziš. Tukaj, kjer se menja asfalt, sem se popravil zročno, to je povzročilo, da sem falil tisti drugi zunani klip. In tu sem zgubil največ točk, ki sem jih dobesedno pustil na mizi, da jih pobere Vuk. Evo. Šta je še disaster pri meni? Da. Što se tiče inicijacije, ovo je bio najveći problem. Znači, cijela prvi deo staze je sama inicijacija. Smanjenje ugla, unutrašnja putanja, to je problem. Ovo je sad okej.
Evo ovde, po meni je ovo bio problem. Evo ova kočnica. Ako vidiš, znači ova kočnica u ovom delu je bio problem po meni. Ovde si stisnuo kočnicu, u tom trenutku kad si stisnuo kočnicu, on je dao gas. Znači to usporenje i on... Ali pa dobro, pa ovdje mu ne može biti više na vratima nego što je, s obzirom na ovu zonu da nemaš gdje više ići. Treba po meni, mislim, savjet samo, ne zato što ja mislim da je trebalo, nego mislim da je mogao i bilo bi dosta, imao je počinu. Da, ovdje više nema. Mislim, ovdje doslovno nema, onda je držao gas, bi se zabio u njega. Da, i ovo je sada najveći problem. Unutrašnja strana i ispravljanje, ova korekcija. Znači, ova korekcija je ovo. Evo, ovo ispravljanje da bi dohvatio kao neka reinicijacija, šta god. Znači, taj segment je bio u stvari najlošiji, aj tako kažem. I ovdje isto se dešava tranzicija, loša tranzicija, nisi išao na spolja, nego si dosta ranije tranzicirao i dosta išao i samim tim što si kratio stazu, prišao si mu na vratu. Zašto? On ne želi da ja toliko kratim staze i smanjim ugao da ga stižem. Pa dobro, po meni je ovo savršena tranzicija. Ti si napravio tranziciju prije njega, tako da se njemu savršeno namjestiš na vrata. Tu se ja i ti ne slažemo. Imaš možda snimak od prvog betla, od finala, kad sam ja chaser. Jer ovo je bila savršena tranzicija, pa ćeš vidjeti razliku. To je to, evo timing. To ti je... Ovo je savršena tranzicija. Morala šire vidjeti. Da, jer ja sam se onda skočnicom i ručno naštelao na njega opet. A tu samo pokočim toliko da ga ne slupam i to je to. I odmah gas. A kao follower, znači da napraviš isti ugao kao on i da mu priđeš na vrata, to je ono što radi malo vozača. Kod nas, eventualno, debeli, Petar Student, znači njih dvojica to najbolje radi. Kod nas, Petar Student i debeli, Student kad su skupi ono malo snage u auto što ima, može to da uradi, ali kad ne. Sad mi je jasno zašto, jasno vidim di su bile moje greške. Mislim da je bilo to više manje radi previše gripa u mom autu jer jednostavno nije bilo snage. To je ono puno veliki value za nas vozače da možeš tako dobro temeljiti zašto i kako. I lekcija za mene recimo da ne idemo uvijek na granicu gripa s autom, jer sad vidiš da nema ništa dima od auta, znači auto je toliko nagripan da praktički ne može vrteti kotače, nego da naštelamo auto više na to da možem lijepo pratiti lidera sa kutom, pa možem napraviti mali kompromis na toj razdalji da nisam ono ovako, ali da možda tu dam širinu auto, ali da pratim ugao. I da se mi ne dešava taj problem koji se dešavao na drugi veliki coni, gdje me je vuklo nanutra i u lidu, što si vidio po malem ugao, i u chase-u gdje me je na prvom betlu totalno povuklo nanutra. Šta nije bitnije da inače, kad si ti chase, da si bliže autu, to jest baš blizu autu, pa makar pod malo manjim kutem, nego biti dužine pol dve dužine auta, od lida, a pod istim kutem. Sekunda Milan, ok, uglavnom fora je u tom da on ti sad će kazati to da odmah kad si ti ovako, je bolje nego da si ovako, pa da, pa to. Ali tu postoji još ovo. Ako si, Ok, to mi je jasno. To je to što je u tom slučaju dovelo do toga da sam ja gubio. U tom slučaju. Ali inače mislim da i vi želite vidjeti da je bolje to nego razdalja isti ugao, ne? Tako je, ali da nema ovo što si ti rekao, znači da ne ideš ovako, nego da ideš ovako. Odmah. Znači da ne kratiš stazu, nego da ideš na njega bočno, sa manjim uglom na vrata. Bolje je to nego ovo od ovoga. Da, jasno. Ovo je najlošije. To je ono što smo imali priliku što te vuče na unutra svo vrijeme. Jer ti kad si sa unutrašnje strane, ja ne mogu da ti merim razdaljinu, jer nisi na istoj putanji. Da, jasno. Skratio si putanju. Znači moraš da ideš na istoj putanji, može manji ugao, da mu priđeš to u redu. Ali da si sa manjim uglom na unutrašnjoj liniji, to nije u redu.
ja sam bil praktički na unutrašnji liniji radi toga jer sam imao toliko gripa, Da. odmah kad bi ja kočio sa levom, odmah bi se izravnao. Jer jednostavno nema toliko snage, vozili smo 2.65 guma, ono, full nizak pritisak i to je to. Jasno. Drago mi je da nas organizatori ovako ugoste. Top mi je ovo da se možemo ono tako raspričati toj stvari, da je takva razlaga i da sa vaše strane ide toliko truda. I da imate ovu ptiću perspektivu, ovo je top stvar, ej. Ptiću perspektivu mnogo ulažemo u suđenje iz dva razloga. Prvi razlog je taj što smo i mi nekad vozili, znamo šta znači fair suđenje, znamo šta znači ne fair suđenje i s tim u vezi se trudimo maksimalno da sve što radimo najbolje za vozače, jer znamo šta smo mi sve prolazili. Koliko su nekad odluke bile i sramne i ovakve i onakve i onda gledamo da najviše vremena truda uložimo u to da svaki vozač pod jedan, to što si malo pre napomenuo, zna gde je pogrešio, da poboljša svoje vožnje, jer sa svim tim napretkom nas kao sudija i vas kao vozača dobijamo u stvari kvalitetni šampionat i dobijamo atraktivnije vožnje i ono zašto će ljudi doći da gledaju. Hvala ti i čujemo se, vidimo se. Čujemo se. Uživaj. Očekujem video. Čao. Ćao. Ćao. Dao 10, zašao sam 50. Dobio sam 3 puta free. 4. Ne, 3 puta. 3 puta sam dobio free play po 10 puta. Vidimo se, Bog. Hvala organizatorjem za odličen dogodek, hvala sodniku Milanu za obsežno razlago odločitve. Za piko na i je Borna v lokalnem kazinu iz 10 konvertibilnih mark naredil 50 in nam tako počastil vso pijačo in sneke za pot domov. Poleg tega je Klaudija dobila pokal za Moment of the Race za nedeljsko vožnjo proti 350 Z-ju. Ja. Ali kujiš, sad ću opet proći pored ovoga, pa možda moram opet ući unutra, kujiš, za radit para. Ićemo baciti još jednu rundu da probamo. Koje si ti serum, jaj. Fuck. Easy money je. Sljedeči video zaključuje prvi teden naše tekmovalne drift sezone letos. V prvem tednu smo obiskali kar 3 dogodke. Ta tretji dogodek je bil Race the Streets event v sklopu Powerfesta na Slovakia Ringu. Gre za hitro in dinamično progo med avtomobili s 500 plus konji. Video pričakujte v kratkem. V glavnem za vse tiste, ki ste prišli tako daleč, hvala lepa za ogled. Z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.